Mutumia wa mutongoria wa bururi Margaret Kenyatta ni ahutirie ngoro cia aikari aingi kaunti-ini ya West Pokot muthenya wa umuthi riria acereire aikari a icagi cia Kapenguria na kunyitanira na atumia a icagi icio mihango-ini yao ya umuthenya ari hamwe na guthandura mbembe na thutha ucio aruguria mihango ya uheani wa neti cia kurigiriria andu gutharikirwo ni rwagi. Nao aikari a gicagi kia eka 5 kaunti-ini ya Kiambu ni makaire kambuni ya ugai wa thitima KPLC ihike guthondeka thina wa thitima uria ukoretwo gicigo-ini kiu magikwira niguo ukoretwo gicungirira miaki iria cinite makiria ma nyumba 4 mwena ucio ihinda-ini ria thiku 6 na gucungirira hathara ya mamilioni ma mbeca. Na waambia kuko na hapo kwa transformer kuko na moto na wakujangi. Tukaona sitima yetu ikilete hitirafu tuna sima tunakaa tu hivyo kama tuna sitima. Kugeni ati mundu umwe uikaine ta Benson Wabua ni ahuritwo na kuragwo ni afitha wa borithi ceceni-ini ya borithi ya Machakos na njira ikiriga kuria riu family ya Wabua uria urarutaga wira wa utheria ceceni-ini iyo ya borithi makaire thirikari makienda ithuthurie ndeto ino niguo kihoto kionekane. Family ya Wabua ni yugite ati undu uyu ni umekirite kiha kinene na kuria thirikari itigirire afitha uyu ni atashukirio ikinya ria watho. Sasa baba yangu ile kitu inanihuzunisha ni beshe wao mapolisi wapo anawafanyia kazi kuwalimia kuwatekelezea compound ya nyumba wanamjua vizuri. Sasa tunashangaa venye walimuua kwa sababu ile kifo baba yetu amekufa ni kifo ya kinyama. Sasa sisi tunauliza County Government of Machakos waweze kutupatia haki yetu. Sasa hii tumeshika huo officer tumempeleka kotini tunaongojea report ya postmortem. Nakuo kaunti-ini ya Nairobi mundu umwe mwene akinyitio bao-ini agikuruhania na kungumia muigana wa ciringi milioni 70 kuma kuri andu mabũrũri-inĩ matiganite etwĩtie mwendia wa thahabu na gucoka gwithara na mbeca ciao. Sikada Ismail Abdalla Saleh athitangirwo akoretwo agitabania ciĩko icio kuma mwaka muthiru no indi aregana na thitango na mucirithania Martha Mutuku amurekereria na bondi ya ciringi milioni 1 na muigana o ta ucio kana mbeca baribari nuthu milioni. Cira ucio ukagwetwo ringi tariki 27 mweri uyu na gucoka guthikiririo tariki 23 mweri wa 10. Ngiribotera Kameme TV, tetagwo Kariuki wa Wachira.